Ka jing persyang bononra kampan roy kade kakamram jong man la wei pau wei nong mikmat bat dangshan wameli kamairang konsensi ba met baling do ulalit banjurep ikijaka Mawsawa kabala bu bante ke projek Sniang ke bawla Pymioh ke bakot sadu ke sau pen lai pun Klur tingka kani ke jaka kade kabala ai ngobha do sodar jong kasnong uba loving star maulong hadin ke jingkerpat bat ke jingkan bat uba met ba ubalong nong mikmat kate ke konsensi hakani ke jinglet banjurep yakate ke jaka lai don rengkat engineer veterinary ba LW Paryong ka subdivisional veterinary officer Dr. S Tha bat kirang ba kate kisnong habakran sigilat pathai kubor ondala dep banjurep ya kate ka jaka uba met ba ulong kani ke jing persang kade ke banadu kisnem ke baladep hadin ke jingi i jingai ke balaslam ba karep karyang kelong ke badon kam ye ke ba ha ke ju kasi uba met ba ulalait ru banjurep ya ke project jong katanat fisheries ke badan hanong rang oi banbu ya ke aqua park ha ke jinon lang ke superintendent of fisheries ke West Casils ke kong ulda khongan bat kwe kiru rang ba kiwe pat ki jaka ki bau MLU lali banjurep kawai kedai ke veterinary dispensary hadongki ingding ha ke jinolong sordar ke dongki ingding ba kresto rapsang bat nakaliang MLU lo ai khublei ki trai jaka uba el nongrang ubal ai song bahaya ke jaka band jungok ya ki katukan ki jaka ki balong ki jaka ki ba yedei bat ki developmental schemes ki ba phe hapok ka konsulsi ke jonga kebankong kalong hang thi hapok Mawsawa hakabede bat ka piggery farm hakabayo ya ka sanction na ka central government kabasau Klur life hundri ulak bat kani kalong ka farm hakaba in persang banbu nakabenta ki farm Sniang kumno banda nang penhek susu ya ke kabala dan lupa namal babarok sekata kedon hapo amairang proper dan namal ke jing Pymioh su ya ke jaka ban penhek hakatu ke jaka bat hakaju ko pon namal ba ka babon hi keladei ke jaka ke ba saudong ya ka office bat katu ke farm keladei ke ba sak brio nak kata kadau la persang ya kaban yit jakan sabar dengan sukumen ba iwe ne ki try jong kani ke jaka ila ai subha secretary department hadu san ekar nakabanta ban sedang man snano ia kani ka piggery farm nang ta susu hadin ketang ialah knowledge di siapo norongoi kepada sa Thailand narim hakabedi bat ka weke Skim na kaliang jong ka fisheries department hakaba na kaliang jong ka sarkar me kalya labo ya ka sanction ke balai pulak bat nglawan jungo ya kani kajaka bat hadir bagi officer nak kalian ke department kila ya don rekat kila ai jumut ba nang don kami ke ban penhek susu ia kani ka jaka ka ba la don lupa bat ka nak benta kani ka aqua park ka wei pat ka benta ka bangawan mene ka long ha ka bede bat ka veterinary dispensary hadong king inding kani ru ka scheme ngila yo la slam bat ngila dep senaru ya ki building ki quarter hapok dongking ding proper bat ya ke jakaru la ais ngobha da ki iwe ni ki try jong ka ibade isodar ibarim jong ka dongking ding ha ka jingya kenduk lang bat iru ila empau ya ka jing sungu bat bakal wan kani ka scheme bat i Klur ya kaban ya don benta hadin ba i iladap ban IT ya ka jaka saka veterinary department kani ka long na ka benta ban ai ya jing pet ya ki jingri kibarok ki bahap apa ka department bat ya kani ru ngalabu jing mut ya ka ban pleno
hapok shibnai lani arbanai lada slam nrei namar ba dang wit kedika pandemic kawala jia menta di kelakam slam kendiat nang ta shushu hadin kene lawan jungok ro ya kawai naki Skim jongka Swadesh darshan haka bagi na yo lingba ka Ministry of Tourism Government of India haka baladon ke jing penbhai ki footpath fencing jongka wai niki yo apok ke hima nong club ke yo ke badan hang ni apok nong club but hadin bagi lawan jungok rangkat mentak singi haka jing dong rangkat jong PM jong ke hima nong club Menteri Brailin jong ke hima nong club but kat tu kat ningut ki riurang ba rangkat usodar but ki officer ki jong ke department ngi kita buk ke jing kentu na ka banta ba ka jing kerpat ya ka ban ai bat ban snap ha ya ki shed lani ki basah ki ba hapo jong ka ni ke yo nama kini ki basah bat kini ki shed sim ladon hapo ka jing sna hapo ka sanction jong ka Ministry of Tourism te ngai Skim bangin se persang yu ya ka ban penwat ikilat kelenti kumno ban penbha ban penne ya kene ka yo bat ban snaro ya ka hakar kom katum ke tradition ke jongi ke ba judul boras kata te gini gidam kat to kene tli kita ki Skim ki ba ginang persang man wan ban jungok bat ban pet ban pentulun yaki kamstat kat bala ki badai na ka banta ka jing mentoy jong ki pat ba jong ke konstitusi Borokawai